Ang saad sa Ginoo sa atong unang pagbasa nga dili na sila ang mga tao sa Israel, dili na mangandoy adtong Ark of the Covenant. Ila man ton sige hagpasan, bisag asa sila padong ila gitong pasanon katong tablets of stone nga gisuwatan sa 10 Commandments. Matud pas Ginoo diri, moabot ang panahon nga dili na kini nila hinumduman, kay dili naman nila kini kinahanglanon ni magtinguha pa sila pagbuhat og lain og unsa na may mahitabo. Kadtong pulong sa Ginoo nga gisuwat didto atong bato pinaagi sa pagdawat ni Moises, dunay bag-ong pulong sa Ginoo nga dili na gisuwat og bato kung dili nahimo ng tao. Nya kinsa maning pulonga nga nahimong tao? Kaila mo mura mamog mga patay. Kay bawo mo kinsa ning pulonga nga nahimong tao? Si Jesus. Si Jesus. Nya diin man matao si Jesus dito sa sabakan ni Maria. Nga si Maria nataw sa sabakan ni Joaquin o ni Ana. Kini sila mga tawhana, si Joaquin, si Ana, si Maria, pulos kini sila gipuy-an sa pulong sa Ginoo. Dili na ni sila mga katong arka, pero diha nagpuyo nila ang pulong sa Ginoo. Ngano man, kay matod pa diri sa sambingay, ang maayong yuta mao kadtong nakadungog, nakasabot o mituman sa pulong sa Ginoo. Nakadungog, nakasabot og nituman. Kanang nakadungog pero dili makasabot, mao kuno to katong yuta nga agianan. Dili gyud maka sulod ngadto sa ilawom ang kuan, ang liso, kay bantok bang kayo. Kanon ra siyawa gilingi imong tupad. Ingnaon sa man ang imong hunahuna ron, unsa man na nakasabot na sa pulong sa Ginoo. Kamura ba mututok ra ba lamog pangutanon, murag magtulala ba, murag nakatama. Pasabot blanco, way nasabtan, blanco ba. Nya kanong ikaduha, malipayon kuno tong nidawat sa pulong sa Ginoo, pero way dili ka paggamot kay ngano man ganagana ra. Kana bitang ikadungog nimo, ingon den ka, uy musimba ta kay nindot kay muwali ang pare, ganahan kay ko musimba. Ganagana ra nang imo, ganagana ba? Git lingay mong tupad ina ni simba man ka karon, unsa man ni ganagana ra ni? Ganagana ra. Mo na usahay daghan manimba pero mag-uwa na gani. Di tam simba, way gana isimba ron, oy, lapo kayo, basa kayo. Ana, niya kung ang pare gani, makatog ka inigwali, di tam simba, katog na, di ko ganahan. Labaw na gyud og ikakita ni mos naong pare, batik ing naong, di tam simba, batik ing naong. Ana, ganagana ra ba? Pero ang pare gani, celebrity kayo, alaw, dugok dayon, holag yun, punsisok yung bayo, maglinya yun din taon. Ana, barog pa. Tanawa ka ron, pertimingawa. Di ba? Nga naman, wala na ganahi. Man ganahi. Ganagana. Di, po na kabunga kay inigabot ko nos mga pagsulay, paantoso na, sa pakaganahi, undang mo na itong divorce karon. Divorce ba?
Ganahan kay ka, kay pagkasal, dayog ingon-ingon nga, for better or for worse, in sickness and in health, sa panangusa, for richer or for poorer, till death do us part, na smile-smile pa, isulob kining sing-sing, timaan sa akong paghigugma o pag-unong kanimo, tinutok kay pang mga kanahan silang mga mata, aron muragi silang salida ba, nindot kay paminahon, dangtag mga pila ka tuig, tuan na, nagbuwag ng mga kwanggol. Nga naman, wa na ko ganahi, giluod ko ng panuway dako. Katusang usay, nasipyat ko pangasawa ng yawang dako. Wa na'y gana. Kadtos ang naa sa sampinitan, attachments. Kanabang kusog kay ka nga, imog yung angkunon ang mga butang sa kalibutan, mga bahandi, mga dungog, mga gahom sa kalibutan, kanang sigig pangangkon. Di naman ka makabati sa pulong sa Ginoo kung magsigi kag pangangkon na angkona ng imong anak. Ang pulong sa Ginoo ningon, biyai ang imong anak, kadungog pa ka anak. Tanawa, di bawa mo mutubag. Sige kag pangangkon anang imong ginikanan, attach kay kanang imong ginikanan, niya ang pulong sa Ginoo, biyai ang imong amahan o inahan. Niya, sunod pa ka na. Nakasabot ka, nakadungog ka, pero di ka ka-translate into action, nga naman, attachment. Mura kag kanang tao ba nga gigapos, gigaid sa kahoy, gusto unta kang muadto ngadto atong dapita, pero igo kang muana, di nakakatulin kay nahigot man ka, attach. Pragod ninyo god, attach kay mo anang inyong naong. Maglisod kag biya sa samin. Nya aron di gyud ka makabiya sa samin, imog yung isod ang samin sa imong bag. Aron nga kada nimo lihok panamin. Usay ana pa ng cellphone. Na mga niroy mga batanon, magdag cellphone, magsigi ka na anay, anasdaan, ako ka na, maligsan naman ginaroon madugay. Magsigi magpanamin sa ilang cellphone, anasdaan, maglakaw. Attach kayo ba? Attach kayo. Maubitan na arong ni viral diha sa social media, kay attach kay siyang kagwapa, naging tawag man siya share, porti niyang lagutan, kay na-attach man siya siyang kagwapa, di, iyang gipatindog tong sa to, waiter ba to? Wa na siya ka-translate sa iyang gugma. Porti niyang pagwapa, abot, gwapa ba to siya o gwapo ba to siya? Porti manundaghanang nagbinuang niya di social media. Tungod kay attach kay siya siyang naong, nalimot siya nga, dili sa day siya nindot kay naong. Labaw na gyud attach kay siya siyang idea nga siya usa ka miss or ma'am niya gitawag man siya sir, aporti laguta para gud ninyo god presad nako ingnon kang tiguang, ingnon ka nga manang, unsay imo manang, ay kung manang nga din paruson ti karon. Ako bitaw sa una tawgon man ko Dongsiano. Dongsiano. Nindot kay paminahon kay Dodong ba? Karon kay ingno naman ko unsay imo nong manong naman ako. Wa na guwang na gyud. Nabang wa kay kailan ako magmanong man. Arangaran lang ng father, okay ra ng father. Una attachment. Di kabunga. Pero kining ni ang mga tao sama ni Joaquin, ni Ana, ni mahal nga Birhen Maria o sa mga santos na atong mga modelo, naminaw ni sila sa pulong sa Ginoo, nakasabot sila nga ang Ginoo mao ni iyang gusto ug ilang sundon. Bahala nag-usahay sakit, bahala nag makamatay, uwaw, kapoy, peligro, ilang sundon. Giling nga imong tupad. Ning nakuntab paruson ka, okay ra nimo.
Ingna ko na kung tamparuson ka, okay ra. Ano ba? Lingi Wa man lagi mo lingi lagi. Kana palingi pa lang gani na galisod na mo sunod. Unsa ka kag tamparuson ingos Kristo kung tamparuson imong pikas aping ipatamparos ang pikas. Brago na karon daghan kayong nagsigig pangayo din hinato og kanang kuan tabang kay para kuno sa pagpa-eskwela sa ilang mga anak kay muhilak yung kuno ilang anak kay gusto gyud mo eskwela. Nagsugo din Ginoo nga pang-eskwela gyud mo. Nagsugo oy. Ang gisugo sa Ginoo hinuon unsa man? Sa may sugo sa Ginoo. Pangalagad mo, paghigugmaay mo. Kinahanglan pag ang eskwelahan ang pag-alagad. Kinahanglan pag mo graduate og college aron ta kabaong mo higugma. Daghan ra ba kay dihang kusog kayo mo yubit sa iyang isig katao tungod lang kay professional siya. Kinsa may mas kusog mo alagad ang tao nga grade 1 ra o kadtong ni graduate og Master of Philosophy or PhD. Kinsa may dali sugoon nga molimpyo anang kanal. Kadtong grade 1 ra o kadtong Doctor of Education. Kinsa dali sugoon? Ang grade 1. Unya kay ang sugo sa Ginoo pangalagad man. Serve everyone. Ayaw na lang mo pang-eskwela. Di ba? Kana kung maminaw tas Ginoo, ay na lang pang-eskwela. Siging alagad. Kana mo'y sakto. Kamo mga ginikanan, mao na itudlo sa inyong mga anak, pangalagad mo maayo. Nya sa sige nimong pangalagad, muingon din itong imong gialagaran, pilay grado ni mo dong, unsa kang graduha? Graduate ra kog elementary, ma'am. Uy, kaanugon pagkakugihan ra ba nimo? Sugot ka, ako kang paeskwelahon magabi, nya trabaho lang kag adlaw. Ay, sugot kay ko anak, ma'am. Di ba? Di eskwela na kag gabi, trabaho kag adlaw. Nya ang imong edad 20 na imong edad kaya wala lagi ka mo eskwela pero 14 imong kugihana nya take din kag ALS ALS ba na pagsunod tuig 4th year college na ka 4th year college first year college na ka imong level kay nakalak-an ka high school nya kugi gyapon kay kastanan alagad janitor ka dito sa ilang kompanya, perting kugi, dantag mga 5 katuig, professional na ka. Pero dili tungod kay imog yung pugson imong ginikanan nga mo eskwela, manghangyo na nga ris mga silingan, mangutang na, muprinda na anang mga balay, mga yuta, aron lang yun ka maka-eskwela, buangon kang bataa ka, wa ka kasabot. Pangalagad, maghilak-hilak dayon, hilak-hilak. Kamo sa mga ginikanan, halag yun, lisod kay padir, anugon kayong tuig nga mulabay. Istoryahe. Tuig nga mulabay. Himuan ang productive. Unsaon man nga mahimong productive, buhata ang sugo sa Ginoo kada adlaw, kada tuig. Kanang pag-eskwela, mao na maka-productive. Di jud ko mutuo. Daghan kay dang nag-eskwela nga way Ginoo sa ilang kasing-kasing, tuara sangko sa kompyuteran, tuara sangko sa uyab-uyab, dit-dit sa uyab, tinukhangay dayon mga high school pa, mga senior high, tinukhangay maayo, siging sex, siging duha ng computer, nga addict na sa computer. Kay wa may Ginoo, wa man kasabot na kining akong pag-eskwela, grasya nis Ginoo, ako ning ampingan, gamiton ko nis pag-alagad. Ini-graduate, daghan kay mga graduate diha, ga-standby lang gyapon, mga tapulan ra ba kayo, di magani ka maong manglaba, siging panindot anang ilang mga kuko. Unsaon pagpanglaba nga portin tag-asag kuko?
Ay di tinuod. Sige lang tanaw anang samin, siging anas buhok, siging TikTok naman, siging sudlay buhok, sumpay ana mga pilok diha. Unsaon pagpanglaba na, paggunahon ani mog uma, unsaon guna nag-uma? Mag-uuma ang ginikanan, di na mo kuyog ngantos uma, di na mo kuyog ngantos basakan. Nga naman, ang akong pilok madaot, ang akong kutis madaot, uy, ang akong kuko, sus kamahal ra ba ani, niya akong ilarot anang naa mga humay, kanang mga libas na, kanang mga sagot, ay so, madaot ni akong kuko. Ang akong make-up, gipaputi ra ba ni akong naong, glutatayon ra ba ni, uy, sus, madaot anang mga animal. Nya mabungahon pa mo ana. Nagasigin lang mo pabuhi diha. Nya graduate. Mao na kanindot gyud unta kun ang pulong sa Ginoo mo'y nag-uban nato, no? Pulong sa Ginoo. Bisan pag unsa ka lisod, makasungasong ka, makapamunga ka. Palagudan ang pulong sa Ginoo nga niingon, higugmaa ang imong kaaway. Pagkanindot kung makat-on ta ani ug mosunod ta niini. Mahunong gining gubat sa Russia ug sa Ukraine, maghunong ning gubat sa Israel ug sa Hamas, mahunong ning kagubot dinis atong nasod ani mga politicians nato nga way hunong away. Gikan sa pagkumpanya hangtod nang nagdaog na, hangtod na lang sa moabot na lang ang end sa ilang termino, away dinautay pinatyanay kay wa gyud maminaw, wa magsunod anang gitawag og pulong sa Ginoo nga nag-ingon higugmaa imong kaaway. Ngilingay mong tupad. Inamutuo ka nga pulong sa Ginoo ang pagpalit og slot. Ingna ko no. Namutuo ka? Dalawa, di na mulingi. Nga naman, kay nalimot man ta nga ang Ginoo nag-ingon di ay ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Hangul magkaitag kwarta. Portigyod natong hangulaan ng kwarta. Padaghanon mga ini, ihatag na noon. Sige, buhata na. Di ba mag-away gyud mo sa imong igsuon, mag-away mo sa imong igagaw, mag-away mo sa inyong silingan tungod anang kwarta, tungod anang utang, tungod anang mga utlanan, siyuta, hasta pagani ng inyong mga kural, mahimo ng hinungdan sa away nga way hunong-hunong. Oy, usa ka dangaw nga distansya sa kural, nganong gilapas nimo ang muhon, nganong ang muhon nasud naman as inyong kural nga diri manas gawas. Usa ka dangaw magkinihaay, mga buangon kayo kinsay nagkinihaay, mga managsuon rasad, mga igagaw nya unsa man mong mga naong manimba pagyud mo dinhi, gamay rasad kay mong ihog kolekta kay ngano man gisapot man kay nidungan man sag simba ang iyang silingan nga among pastang pare. Di ba? Amo na hinaot unta nga mahimot ang mabungahon, dili ta mahimong yawanon. Hinaot unta nga ang pulong sa Ginoo mao gi atong higugmaon ug pabungahon, dili ang ato mga personal nga ambisyon o mga gana sa kinabuhi. Manindog ta.